Estonia. Kongres UNPO bahwa wakil daripada negara dan bangsa UNPO dan organisasi dunia sudah menembak mata-mata India Timur berjuang untuk kemerdekaan. UNPO bagaimana hal-halnya itu berjuang pada kemerdekaan Timur karena konferensinya sudah dibina di tadi barang merdeka barang timur walaupun dijaga di Soviet Union izinnya kat rumah kemerdekaan dan semua digerakkan itu kita harap Estonia akan berakhir berhasil. Jadi dia buat Estonia dan berakhir oleh negara-negara. Dia namanya mantan jiwa tentara. Terus saja soalnya, tapi hanya sebab berakhir Estonia oleh negara. Yang pun akhir Estonia dia budaya Arab Estonia akan jadi asal budaya Batak. Now I will explain in English. My name is Dr. Hassan Diki. I am President of Aceh Sumatra National Coalition Front. I am invited to attend the UNPO meeting. In this meeting, we discuss the transport of population, which has been done by the colonial countries. UNPO is an organization of countries which are not members of the United Nations. UNPO has been made because the United Nations has not been effective for those who are struggling for the